nous et ho jala zoa tole wala e. Nous e ye wala teme bode ton da san logbe. Si se kwe nan konton do fongwe men. Ho jala we man kon. Kan flan horu tok bede le timbo. Mende le pe kweron hame no do. Boy no kwento chek pedi. Nou e do e de a horu to de le no a do su de le bo. Mende su no e kwame kakao. E no chi de nou men bo su le de e den do. A ho e na hembo du doi. Bo gai me a kambio e ndo inwe. Gbe tok po hui po rang pe nti be an do a ho doi. Ba kambie batan be an do le kwambi a ho e mi le samek pedi o. Kan flan horu to de le no do taon do. E kunon fonsan obi a ho e mi o. Nou do mo eske sa fa. Dion da hon si nou e yenon kambio yo. Ane wa kwe nou tamen nou e jawe a horu gbe yo. E non gbe san ton do. Kabi san fun abo. Susu kwe nou e non sube non je suwe ne le toji. Hun a ho su a ho toron gbe gande men. E po e man do de o de yin de siwen ton yin bo e no do. Yane me le jake kle wen bon gbo. Boru mi kuda san kagwe a san we ne ko. Aron sun kwe a fo kwa ton kun lo po sin kwe be mi de ton. Bo ho jira we man le yi wa ho de ple do fie. Libération ya je nou kon do. Beren to mi ton sin nou kon ikole ton do ha gaji ro poro ton. Le jo hwan kwe nou pe ha men ton. A ji du do ten te me yo foro climat de sa fe o de ro. Beren to mi ton me fie. Le yon kwen bo inda kwe nou me wi to mi ton. Poto gbe bi gben son tembo. A kwe gba da ho gbe ton banko mondialo. E wa do le do de on we no do. Lo to ro hwe ho aji me wi pe ji ton le tin kakai. Beren to mi ton en to we go. E man kwe run pe ha me a ji du do po da e jai pande ro. Hwe ho aji me wi pe ji ton bi hwiye. On climat des affaires. Le Bénin deuxième en Afrique de l'Ouest selon la Banque mondiale. Ho e fa don libération be on fofo po wi pan kon yo me. Décryptage info wa route to fine do le nu gbo e. Do si kon eton si to ba nu pa on tin hwan ipan. E business already. Be ready ton. Beblo ro hwe a fo kwa ton 2025 ko sin hwe on dai. E we anan ti lo ton Bénin to mi ton i ha gaji mo humeji. Bo nu kon mi de nu. Côte d'Ivoire poto Sénégal to opan. Hon kan flan iman so gbe na no edo he ha me ro kwe kame. Lo kan bi oro ipon we mi do edo yiwe ajiwe. To mi ton to ro yiwe gbonde yo. Banque mondiale ko ron ku do tin lo se nu kun ton pon lo de pe na. Fraternité wa ro le cover ku no uli so. Do kan re ko to e de we son bo. E do teme da ho ra ho ne le no edo to. Ai jai nan tin nu be de to fi. Bo khe si man de su po ao. A che kwa to mi ton fon ro kan ton ho bo e po ron so a to mi ton le o. So keke po do so hun pa e no to ho kan ne na bo mi ton dai. Dian che kwi pa agba ta men tin do. E kuran fo re ne on kere ji o bo. Jo me hun fu pin ai jai kan ho to. Yo foro aeronefu. Ai gutek. E ne ti on ro po ne. E we Bénin to mi ton hen so ata si dun. Ye po ron so ata police républicaine mi ton si mele tembo. Ye na se to hwa i jai kan na boy na o no jo me ton. Ye la ron pon to be. Lo si hu da lo to vi to si boy na mo te o yan kon we nu. A dan fian me de le no aba me hwe de le nu we. Honu ka chi mo me hwe nu e je to si koron je. To ka me ton Patrice Talon san tan ma ti o gbe o fraternité o kon to a. La bu so lu ka ro le ngborun ma ido so mi ho. Do nu e do me de ti. Do to me élection le ton me ten on. Le be si gbe ihon me we. So mi e blo fo dun gbe wa ine. Le to fi le so kan nu me gben. Poto sin kon nou kon ton le pan na je nou hun sin ji bo to vi to si bien je ton ji le ji. On les grandes tendances sont attendues pour ce jour. L'événement du jour est route to frère les honen ku nu fu bio. Lo do le so mi yin gben lo je hun ko je kan gbe. Ye tu to me ro agbe je nu pon le. Ye do dede wa we. Bo ka ro bu mo do da gbe je do ton. Ye wa to khere ron so mi ho lu me lo do se ma kun ne. Tu to me ne si me le lo adi. Lo hwa on tan ibo se nu ku pon nu kakai. E jo khero e do. Lo khe gbe o do me la ho sa ka la fia o kakaro. E bo ku don tuto. Ho ye lo monde do nu o wa ne. Bénin intelligent wa route to fne do le nu boy. Le grand regard poto. Le pays émergent pan e wele karon po do le ho. Do kan flan mo e monon sra ho me o sra tijo. Do to ho ro gbe so da lo nu. Mi ma ko tun ye a. Ye kun ba ho poto nde wo do to. So mi e blo ai ten. Bon de man gbon fu ane yo.
ye de kule mon liu tienbe ino ye de kule mon je to liu tin po keke bo ho doi to me on ye ru po chen so bo nu je to na bi hui de hun le to vi to si le so kan ye pe si kon ro nu kon me tin bo ja we le e no e chi gbon de hun nu je to na le we so nu e u me na le na do ndo ba e ko de o de kru ta shen fo mo mo lo ka ro so inu ho gbo to we do e ko to mi le ton da ji han du do fun ba ro dan wa lo na e to ko ro gbe so de no do e kun so inde lo fian o avec un chapelet d'irrégularité relevé dans le double scrutin. Le parti Les Démocrates renoue avec son perpétuel cycle de contestation. Le quotidien Carola Soma Concordo Brito, l'oro et contact doublé. Donc, disons, somi, da horo po e ka jete. Bon, mais in to horo gbel si kan. To kan ho, pepe bori ayo, e ka ba ye e ton pobi. Bon, ma mwen do le de to men ti kaka chorun somi in blublo ane yo. Donc, tiene yan ho men ton tin huye. Huye chichi man chro mewe yan. Kabi yan de hu borun foton to jala ton so sa ho de we. Ayi so de we men toro fin. Pepe bori ayo san do somi wa ile hui nou anti yo. E nou kambio hui da ho de bo le quotidien ro ken kambio we. Défi info Carole pensi hun le ve kon inteme. Dans les tovito sile, ye man se de joron somi lokpe. Ba jojra campagne électorale o hui nou. File non do te ba hwan kon ple somo. Bon gan so hui nou lo e chiri tovito sile konton so kan mone o yo. Don flafo, goji bla nou sentu e do ni tonyo. Bon min sele sentu tin hui mon kwandi. Da bode tovito sile yen to. Somi ho me man flafo hui chichi tonyo on. Du do e de do. Una me biore ni te sere sentu onu porun boto a chechi. Le quotidien Carola lo le debu me on. So kuno fora same o. Do si kon yin somi demen le ton. Élection législative o ton tiro so yera hoye. Mera ho torote so sa cour constitutionnel gan pota hwan fouton le kwan. Yo dak pa ton timo to vito si biro nun kundi do meleji. Le chasseur info de sous route to fine do le nou koe. L'an législatif 2026, la Cour constitutionnelle se prononce sur les résultats demain. Le potentiel wa dans les ronentiennes. Do e demen ou yo. Do poroko kanwe kwa ton nou kwene. 109 nouveaux députés et nanon. Demen ou kou ko 10e législature omelei. Do nou e do media 100 ans ton ko sou sa e jawe ton 8 février. E we nan sin kon wa itin fo e nan so do poroko iton le so jinjon kan sin po iton le men. Bon men ho do finale nan yon do chileji. Libération koto la bu so lo pan ka non po do le. Ayo nou mon ho bo vite on lo mon ho. Do meton nani. To ho ro gbe le Démocrate tout on le etero. We juro ile e monto somi le we. Amon le gbe vie ton demenu. Mais la ho sou non boke yo. Do tentative coup d'état ton ho dans lo e ton e so jinjan ido. D'Afrique en hui ton yi. Do ele de a hui ron konti lo ken do ho ton ou so. Bo kan nou biye kpe do. Le gben bo e no yi ulan nou. Do beta glupu men. Do coup d'état ho weji. Demenu sou ron boke yo lo ka do yi do. E min kun tun nou e son bo. To kan e ko du kan ton fo. Lo ka ro gbe si so re mina ye na le yi kulen kan san si ton. Lo fon ku so so tu to yi kan sen klo ton kenu we u menji. Do ne mi ulan se to gbe ta me be do yi. Lo e min lon ble. Ba imando te si nou pe de imbo wa emilechi. Ye kan khwelo to le ka do ene okun pe o. Lo kule si se hora san korun ko ene go so fin klo so ton 24 février jawe tenbo. Ro de na toru ho to na toru na. L'informateur ka do le ko wa khwe do le no yin porun ma gbo jake ya son ro poro. Mi da sa to tin lo yi Côte d'Ivoire to men ton ble won. Do ye benen to fi mi ton do poro pa ton de le tin tenbo. Ye wuli e so su da chechi. Lo do meju e ton ho ro kan pa men maka. Abidjan to men ton ebo. A check pa to kan mi ton Patrice Talon ton koto to kan po bi hui fe e de tero. Ye ni tin ho de boa do ho men do vie ton le do fe men. Lo da po mo e de suro kan pa men prison. E no loro mankara Abidjan to men do. Côte d'Ivoire ton eleji. Ye benen to va ton e do e de le we. Mera ho ke 20 kentin. Samuel Olode Poto. Gaston a Jakbakwan. Le chronomètre ou ka dans l'autre le ko a hui joten. Domi to kon la vie pa ou ton men ton ten. Le ekporon so atom ton le yo a chichi ne lo we gba club. A jokle so. Ye men de le ton bon we men e de tin de. E wen kansika o mi ton en fifi. Wa lo e je o ti bo fie mi de. Ye koro sen so aton le nou kon ba lo de na to ru ho ne na to ru na. L'événement précis Carole Monchen a so hui kan de li sa ten se de se do. E hwan so hui do me le man so ro fin ti bo wi wa we. Lo a jokle so de vo ti bo. Nou e de mona wa to. Je de se do hui we.
courant kan câble électrique ou ne ete non fin loron so isa Juan jo club mo Juan tin e poron so atomi ton le Juan on tan ilo boy da lo ichi bo e lo tin o duwe je de po sen so atole pa ina hwe lo boy na tun bo me ile me gboru ma so egbe ton mo fin no fi mi ton Marius so salano da hon si a gban han fi so te hon hon toro nyan ro mi pon do be chi bo lo ba zo eno incha e boy so nous et ho jala zo atole wona e nous ye wona teme bode ton dasan logbe si se khwe nan ko ton do fon gbe me ho jala we ma ko